matwi. Ibiri kuba kuri Regis ni nk'ibyo Kaberuka yakoreye inshuti ye ayitwara Marita. Bizwi ko mu Rwanda tariki 11 z'ukwa kabiri ari wo munsi wa gapapu. Gusa kuri Regis buri munsi ni gapapu. Ugize ngo umugore wawe baramutwaye, bamutwariye muri Romantic Garden. Gusa niba mujyane niwe wamubazaniye. Iyo niyo ndirimbo abafana ba Regis bamuririmbiye igihe Mike yakoraga ubukwe na Aga. None nizo nawe yihinduye Kaberuka afata Qween wa Regis amihindura Marita aramwivugana. Abanyamakuru bati Regis yaba yamfizi nto yirindisha inini zikimya. Ugize ngo byagenze bite kugira ngo witwa Fande Kapiteni Regis ahinduke nduhira abandi? Umugani uvuga ngo ugiciye inkono si ugicundiramo. Ubu ngo Regis nibwo ari kusobanukirwa. Gusa ngo Regis ntabwo byagakwiye kumurakaza kubera ko ngo ibisabo byose bamutwara n'ubundi si. Okay, yeah, alright. Iki ni cyagiye kiza ngombe niganira nawe ni wa muhungu wawe DJ and Sharp of So The Matter Vibe n'ibende. Ndaje ngombe muha amakuru menshi agiye atandukanye. Kuri wowe ubyita bito ariko kuri twe bihindura ubuzima, we wakanze subscribe, respect kuri wowe. Kude chapeau, komeza kabisa ubane natwe, stay tuned. Ibyiza biri imbere gake nirwo rugendo, ndabizi rimwe nzabikora, rimwe nzaba ndudasanzwe, rimwe uzaba ndirimba. Okay, reka ndeke gutinda nze muhe amakuru menshi agiye atandukanye. Icyumweru tukaba tugishizeho akadomo ku mugaragaro. Ni icyumweru cyari kidasanzwe, ni icyumweru cyari kirimo amakuru menshi agiye atandukanye. Ni icyumweru twaganiriyemo. Nimba utarabikurikiye umunsi kundi nagiye nkwa video kuri Step Up TV show, nyarukirayo ube ureba video mbana gushiriyeho. N'amakuru atari menshi ari kuvugwa kuri iki cyumweru, usibye ubukwe bwa Lynda bukomeje kuvugisha abantu benshi. N'ubukwe budasanzwe buri kuba aka kanya, ubukwe bukomeje kujya mbere. Ndaje mbe nkubwira ibiri kubera mu bukwe, ndaje ngugereremo imbere mbese nkubwire mu bukwe byifashe gute, usibye yuko tutaragenda tutavuze no ku yandi makuru agiye atandukanye. Mwite Captain Regis, bamwe bari kumwita nduhira abandi bari kumwita amazina babonye nawe turaje tumuganire. Ubwo yaruzinze umukonzi we bamwita Qween, bikaba bigaragara ko nawe bamaze kumutwara. Mbega Regis, Captain Regis akomeje kuba akubitirwa mu gafuka. Nandi makuru menshi cyane ndaje mbe nyaguha amakuru menshi nguya ko nandi bayasanga usibye no kuri Step Up TV show. Utarakora subscribe kanda kuri subscribe, tukomeze twibanire kandi tukubwira yuko ushaka kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure, bikagera ahantu hatandukanye n'ahandi usibye no kuri Step Up TV show. Nyandikira kuri nimero yanjye ni 0793838264. Tunashimira abaterankunga babana natwe umunsi kundi, uwo bita Kevin photographer, niwe mu photographer ubu uri guca ibintu bigacika cyane abantu mutuye ihuye. Muze kumwandikira mu muhamagare, ni Kevin photographer ku mbuga nkoranyambaga akoresha, aze kuba yabaha serivisi nziza, atanga serivisi utasanga ahandi, amafoto meza n'ahandi wayasanga usibye muri Kevin photographer. Reka manze muri ku mafaranga, ndaje ngaruke mu kanya tukomeza turambura aya makuru mu buryo burambura. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, kubakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in entertainment with Kevin photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Kevin photographer, online service, make more than word with us. Okay, alright, nyamera dutangire amakuru yacu. Nari manje nakubwira yuko ubukwe bwa Lynda, ariko ubukwe bwa Lynda reka tumanze tuganire ko bita Captain Regis. Bamwita nduhira abandi bari kumwita amazina agiye atandukanye. Umva Danizo uburyo yunze musha, ariko Dani
umwami ukorera azaguhembe kabisa matwi ibiri kuba kuri Regis ni nk'ibyo Kaberuka yakoreye inshuti ye ayitwara Marita. Bizwi ko mu Rwanda tariki 11 z'ukwa kabiri ari wo munsi wa gapapu, gusa kuri Regis buri munsi ni gapapu. Umugore wawe baramutwaye, bamutwariye muri romantic garden, gusa nibamujyane niwe wamubazaniye. Iyo niyo ndirimbo abafana ba Regis bamuririmbiye igihe Mike yakoraga ubukwe na Aga. None Mizo nawe yihinduye Kaberuka afata Qween wa Regis amihindura Marita aramwivugana. Abanyamakuru bati Regis yaba yamfizi nto yirindisha inini zikimya. Byagenze bite kugira ngo uwitwa Fande Kapiteni Regis ahinduke nduhira abandi? Umugani uvuga ngo ugiciye inkondo si ugicundiramo. Ubu ngo Regis nibwo ari kusobanukirwa. Gusa ngo Regis ntabwo byagakwiye kumurakaza kubera ko ngo ibisabo byose bamutwara n'ubundi si uwa warawiciye inkondo ngo asanga inkondo zazisanzwe zaracitse. Ni nyuma yaho Regis akundanye na Miki ari umubyeyi afite umwana. Bamumutwara agakundana nawe witwa Qween nawe ngo asanzwe ari umubyeyi nubwo nawe bamumutwaye. Gapapu kuri Regis ngo zabaye hinda kumutira. Abantu batubundi bigenda bitega umusore w'ingaraga hore yivuruguta mu bisabo byacitse inkondo aho gushaka igisabo cye ngo akicire inkondo. Bati Regis va mu babyeyi ujye gutereta abakobwa. Kubera ko abo babyeyi usanga n'ubundi bafite abababyaje, bityo rero bamwita Danizo arakubise arabaga nkubwira yuko n'ibintu nubwo turi kubijokingamo n'ibintu bibabaje kuba wabona umusore ubura abakobwa mu gihe gito kingana gutya kandi bose bari bafitanye projet ndende. Abantu begeranye na Regis bamwihanganisha kuko Regis yabuze Miki agapromota yaraje aramutwara. Ejo bundi bakaba barakoze ubukwe bw'agatangaza, akaba yarabuze umukunzi we Miki. Bidaciyemo kabiri nibwo yavuze ko ari mu rukundo n'uwo bita Qween. Akaba nabwo yatangaje yuko bari bitegura kuba bakora ubukwe, ariko bikaba byarangiye uwo bita Kapiteni Regis akomeje kuba nduhira abandi na Qween nawe akaba aramuvuze. Ndakomeza nkubaza mbese urukundo ni iki? Nimba ari guca urukundo rumera nge nzapfa nakunze. Ndaje nkukubite amakuru bamwita Lynda nawe wibutsa yuko yari uwa Zabe. Lynda nawe akaba amaje kwigendera, Lynda nawe akaba amaje gukora ubukwe. Ubu tuvugana ari mu bukwe, n'ubukwe bw'agatangaza, n'ubukwe bukomeje kuvugisha abatari bake. Ndaze ngushemo aka video gato kibiri kubera mu bukwe, nawe uraza kuvuga yuko ubu n'ubukwe budasanzwe. Ubu n'ubukwe bukomeje kuba bugenda neza, n'ubukwe tutari buze kuvugaho ibintu byinshi kuko nkomeje kubukurikirana amakuru menshi mu gitondo. Ndaza kuba nyaguha, ndaza kuba nkubwira byinshi byabereye mu bukwe, ndaza kuba nkubwira udusha twaranze ubu bukwe ndi kugenda no kusanya. Urabizi umuhungu wawe mba ngufitiye package. Mwibutsa yuko Saint Valentin yegereje, Saint Valentin irabura iminsi mike. Ni byinshi Saint Valentin iri kuvugwa ahantu hose. Saint Valentin ikomeje guca impaka mu mujyi wa Kigali, i Nyarugenge ibintu birakaze. Saint Valentin n'ubundi turakibaza mbese urukundo ni iki. Nakomeje mbona ibitekerezo byanyu nk'uko ejo twe twabivuganye, ako ntabwo ndabona, ntabwo mubisobanukiwe. Nabonye mukigendera mu Kigali. Komeza uzana muri comment section ukomeze utubwira mbese kuri wowe urukundo ni iki. Ni byinshi biri kuvuga kuri Saint Valentin. Reka manze ngushyiremo kano ka video uraza guseka wumve neza. Ndaza ngaruka mubwira byinshi bikomeje kuba bivugwa ku mubwira ngo ikihebe ukabihakana. Saint Valentin igiye kugira nta mushero. Nawe uri muri abantu bakeneye ibintu by'ibikinisho runaka nta mushero ufite, ariko igihe kiracyari. Ihangana ushake shuri kuri uriya munsi ntabwo dushaka kuzaryama. Erega kuryama si uko ari ibitotsi uba ufite, n'agahinda uba ufite gakabije. Uriya ni umunsi wagenewe urukundo, wagenewe kwiyoroshya, wagenewe kumva ko ufite umuntu. Ariko we n'ubwihebe bwawe ni ukwirirwa ukasa abantu ntutanga nimero.
we account yawe yagize prive ntushaka kuyikura mu buprive byibura ngo abantu bajye bakubona. Ni gute uvuga ko utari ikihebe rero? Kuri Severant ugomba nawe tugomba kugushyira muri company. Okay, biragoye ko nabigusobanurira, gusa ni byinshi biri kuvugwa ku iyi mihanda. Severant abantu benshi bari kuvuga ati nibwo indabo nyinshi zitakara, nibwo benshi ngo bishimira urukundo. Ndacyagukusanyiriza icyegeranyo kijyanye na Severant, ntuzacike kuri screen yawe ku munsi wo kuwa kane. Ikiganiro nzaba nagishizeho. Nongere nibutse abantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bikamenyekana n'ahandi bari kwikorera sibye kuri Step Up TV show. Nimero ni 079 63 82 64 7. Nimba nawe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe bikagera kure, uhite unyandikira kuri WhatsApp nona igiciro ni hafi y'ubuntu. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Qween entertainment with Qween photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Qween photographer, online service, make more than one with us.